Siap, gerak. Akhirnya ini hari terakhirku di isolasi. Mana tuh si RTT? Di Lilo. Kesel aing mah. Balik we di Lilo. Con aing mah. Lilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, sekarang kita akan melakukan penjemputan terhadap Maijem yang telah kami isolasi di suatu tempat. Kepada bapak-bapak, saya memohon bantuannya agar memeriksa kesehatannya. Sekarang, ayo kita siap-siap melakukan penjemputan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo bapak. Siap, gerak. Lencang setengah kanan. Gerak. Tegak, gerak. Apa kalian semua siap? Siap. Ayo, maju, jalan. Maju, jalan. Covid, 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 Covid. Assalamualaikum. Punten. Mak. Punten. Mak. Ini ya. Mak di mana? Ini ya kan. Tolong. Oh my god. Itu dia. Mak. Bukan angkat. Mak. Ayo, Mak. Aduh. Benon. Aduh. Tarik maju, Mak. Mak, Mak teh. Kita berusaha. Kita malu ini. Wah. Acting. Ada, Mak. Aduh, sian anu rasanya teuing ya. Aduh mak, naon anu karaos teh? Aku teh Pak Dokter nyeri wuntu. Nah, buat kena nyeri wuntu. Bangun tidak agor, Mama. Hari kamu si RT sok pura-pura pinter. Apaan aku mah nyeri wuntu mah bawaan dari lahir. Buset. Si Ari mana tega Ari kebeset aing. Gak punya perasaan sama Hansip. Buset. Ini teh ada apa? Meni sok ararato lo bala laki ke dia. Iya, Mak. Abdi teh sareng reng-rengan. Pan, emak teh atos 14 hari diisolasi di dia. Nah, abdi teh sareng rengan teh badi meriksa emak. Apa positif dina copit apa negatif copit, Mak? Terus mak, nu dicaroskeun ku Pak RT teh habis selaku RW di dieu bade nyandak mak uih deui ka bumi tapi ngan hiji syarat ternyata bebas di COVID-19. Salah gitu mah nu dicarioskeun Pak RT teh. Cicing, Aduh. Ya sok atuh gerak pariksa ulah ngawarongkong wae. Aku mah udah gak sabar. Pengen pulang kangen sama si dia. Mangga tuh mak, urang pariwas heula aya mamang ngagoler. Oh sadok, jangan macam-macam. Aku mah gak ridho kalau disentuh-sentuh. Moal mak. Kan mak.
Punten ya mak. Aduh. Aduh Gusti Agung. Awas mah cicing pananganna. Tengena nu beulahna teh kata Jang. Palawur. Wah, mama sehat ieu. Sae. Alhamdulillah atuh Jang gitu mah. Tare uih. Nuhun. Mas cicing. Macet ada penyakitnya atulah. Maka corona gitu. Cing mah cing. Gua tegang mak. Bacakeun Jang. Palawur. Ah, Gimana sae geuning mak darah mah. Cuma naon. Normal Jang. Normal mah sakit mah. Alhamdulillah tuh Pak Dokter. Alhamdulillah. Jag mah ya nama lah. Mah pengalaman. Jang mah. Jangan. Dokter teh ya nyari. Mak salik mak. Kali aduh. Kumaha dok mak teh? Alhamdulillah si mama sehat. Negatif. Alhamdulillah. Nya atuh aya nama berhubung si emak teh negatif corona. Urang sadayana urang membantu si emak. Aya nama urang uih ka bumina. Ayo dibantos hansip. Pak RT, Pak RW. Reksakeun. Atuh pan mate lamu tadi teh berenang. Nyari awak. Nuhun hansip. Wayahna we da kumaha deui. Nya si emak.